to the 51st interested parties is unconstitutional. Igoti nene guteaniria anini ama minister aria mandikithitio ni president rikiuga itua riu riari mugaru na watho. Kamiti ya Senate ya Besha ni yugite kaunti ithatu tu nicio cirehete mathire kuringana na minister wa kigina Njogo na Ndongo na murugamiriri wa budget Margaret Nyakango riria makuragio ciuria. You will help in giving us some light and some guidance. Mr. Nyafara Musalia Mudavadi ni otie makanitha guteithia thirikari kumenya atungatiri ogomu aria marathukia ritwa ria makanitha. Na tutana kianjiriria kuririkania ati no kinyitanire nani na njira ya imwe kwa imwe kugerera nenda citu cia ukinyaniria gwa Facebook ni @Muthingi TV ona ungikiyuka kuria namba-ini ya WhatsApp ni kifugo 7 kifugo 687 247 wathikiria ndumiriri yaku hau ni ngimamukira ningi kwamukira ria kwa ni Mwangi wa Murugi na tukianjiria na maria tugikuhaririirie ni ati maabitha a borithi ni mambikite uthuthuria Mbarangi nyona ni kurumirira atharika ya Itoi kaunti-ini ya Kajiado kuringana na ndumiriri iria ikineanitwo nginya kuri nyumba cia mohoro ni ati mareku atharika ino igitafanitio ni gikundi gikirire mukana kia Al-Shabaab gukiri uguo ni matariria ati ni mongereire ikiro itiganite hinya na iria ikumateithiriria gukinyaniria orondo mwena gwethana na ekina aria magikorokana na ekina na aria ekwiro agikundi gikina aria magikorwo magitabania ngero na reka mahinda kwa mahinda ketuko tukiamukira ripoti ino. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munungo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha ria maitu tugutaraga njira ya kuruga irio ngũrani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Jerry wa Nyakio o kiumia thaa 9 cia hwaini tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Ngefidine muremi muramati kipindi kile kwa ukara mithi kana wakana thaa 8 ugakoragwo nani niguo kufundithia maingĩ uhoro wa uremi wa irio urio kuiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega
uria ukuhota kunyitanithia technology niguo gote kuona indo iguguteithia uthie na mbere na urimi ukurehere mbeca tugie na mwago twikenere tugithomaga na mundu gucoma Njoroge gatundu ni undu gibindi kiretwo ki murimi muramati.